apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, minal aidin wal faidin ye, mohon maaf lahir dan batin. Hehehe. Teman-teman, tadi sore Aye ketemu ondel-ondel yang lagi nyari THR katanya. Kayak bagaimana itu videonya ye? Hehehe. Nih lihat aja nih teman-teman. Teman-teman, nih hari Aye lagi beli ketoprak nih teman-teman. Abisan Aye bosen bener dah. Tiap lebaran makannya ketupat mulu. Aye mau nyari yang beda teman-teman. Tapi pas bener teman-teman. Pas Aye lagi beli ketoprak, ada ondel-ondel yang lagi ngibing. Lah, masih lebaran-lebaran ondel-ondel ngibing ye. Rajin bener si empok. Kita tungguin Maria Ginyo teman-teman. Kita tanyain dari mana mau kemana si empok ini. Nah malah joget-joget lagi. Romannya kincelang bener ini. Bajunya kayaknya baru dah. Malum lebaran. Pok. Abang Baron. Minal aidin wal faidin. Mana bang THR-nya? Iya nih, Aye kagak lupa nih. Nih Pok. Buat empok nih spesial dah tuh. Nih mau kagak? Iya dah, makasih banyak bang. Tar dulu dia. Lah ilok cuma 2.000 perak ini bang. Yang bener apa bang? Ya ampun, buat beli sempol gitu cuma dapat 2 biji nih bang. Ya tambahin apa bang? Tega bener, lebaran masa ngasih 2.000. Lagi bagaimana sih empok? Aye mana punya THR? Emang Aye buruh? Emang Aye karyawan pabrik apa ya si empok? Ya udah mau kagak? Aye cuma punya 2.000 pok. Abang mah begitu bener abang Ilok cuma 2.000 tapi lumayan sih daripada Aye kagak dapet. Bang, empok Jamila kemana bang? Halo, Aye dikamerain untung Aye udah dandan lah, cantik bener ya Aye bang. Halo, cantik ya Aye bang. Iya dah cantik. Halo teman-teman, dadah. Bang makasih ya bang ye. Makasih loh udah ngasih THR biar KT 2.000. Tapi makasih banyak ya bang ya. Aye mau nyari THR yang lain dah. Ya bang ya, dadah. Alah. Lebaran banyak THR. Lebaran mintain duit. Si empok aneh-aneh aja. Minta THR sama Aye. Adik-adik aja popo. Ya Allah. Tuh dia tuh si empok. Ya kegirangan bener. Padahal Aye cuma kasih 2.000 teman-teman. Sial deh.